kynhun Anti-Narcotics Task Force but Pulit Special Operation Team ni SOT kila pynlong ya jingkhynra ka bejur haga sngi Balang haga thain Iewduh but yo Kurup ya palat prapusan kilo Ganja lembat ka kyaid be-ain. Kini jingkhynra ka sedang naduk kapor shipau shiteng beji step but haduk kapor san beji janmit. Ke ANTF but ki SOT be alam da Deputy SP Simsang Sangma kila pynlong ya kini jingkhynra hagi thain stanjip hadin jingyo jingtip ya jingdon ki brio ki bede be-ain ya ki jingdi pinbuan. Ganja beliau Kurup hagani jingkhynra ulakot syaka prapusan pon kendai sepak saupusan kilo berkakiat kadan hadu sejar sepak liter kentup ya kakiat pareng kumbashi pokis. Ya kakiat la telut shanalam. Shua baka kynhun kan poi hagani jaka ki babun ki brio bede kini ki mar be-ain kala yo pet krat bat ie shedi ni ki jingdi bat ke ANTF kala yo ban bat tang yo we ubrio. Yau ni ubrio la IT no shalum ding juri police station ban register case kat kum ki kindon an.